إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ميدي هفتاق المفاهم أقول من باهر دكا فواني مفوتك مؤلف رحمه الله بيان قربا فوا فتو ستار ونا باب سول ونا باب کا بیان کرا فانی شفاعت واق یا ویدگن شفاعت حقوان فرات تو کے واق بیان کرتے ہو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک فان کے بڑبے بے فلا ایک ہنگا فا حادثہ ایک فان اوہارے وگتو ہنگا دی حادثہ کا واق اور وانی دکا یہ باب کا مؤلف رحمه اللہ باب کے سرخی جسوا فنتی کری بابا ام موضوع کا اسوا بسورت کم گواز ایکو تو ستاروانا باب کا شفاعت حقوانے صفه کی شرط کی قباکم بیان کرا مؤلف رحمه اللہ بیان کرا فوانی ای توحید و حلور کم گاون کا ہم ایکو کا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک لفانو لوبی فلوا بے فلک لوبی فلوا فراتک تدومو دکیون ہدایت قبول کرا میہکم گا امیو لبون گئی کہ دیکھ فانک بس قرآن کا لبگم وا کم نونکم گوا کرگمن میدی ہفتہ کے مفہوم دکا فان ادی ای بابو کا مؤلف رحمہ اللہ گنوا فاوا بای فائدہ تک بہگو تو مفہوم الگم وا کے دیکھ الگم فلاو نمالی رگا واہ تکم دیئی می بابو کا بیان کفا فائدہ تا وترین بڑتی میہم میک کرمگے نباکم گوا مانے کہ اسلافوں اس سے گسفاوا قوم کے عزت ترین امیہم کے گوئی میک کرم متوری کو گن گس امیہم ایتی بھی گوئیں گے باطل گوتک گا تی بھی امیہم ایتی بھی گوئیں گے باطل گوتک گا انگوں کم گا باطل گوتک کم گا بھی ناموس ایبایک تباہم کے وسنو آوم کے نباکم گوا میتم مؤلف رحمه الله نانگوا فونی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب گفانو گاریوگا لا الہ الا اللہ می کلمہ کیاش کیفان حدیث کو رہمو کھاری گتی میہم ابونی بس ای اترغب عن ملتی عبد المطلب کے ملت مون امبرا لنی ہے اہیں میہم بنمون دی ایم عبد المطلب ایم ماکوفا منبر کی عبد المطلب ای ملت کم بلے مانے کہ تباوان جہ ماتی درجہ کے میہ کم گا بلے عبد المطلب کوری احترام قدر کو سوون عبد المطلب ہوری گتک مروگن دیون ای باطل کم گا ویس ہیوکم ایورن امیون ماکوفا ای خود ابو طالب انگی وڈا گنوا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ای حق رسالت ایم بنگے کیفان کے دعوت تعریف کر اللہ ادی کیفان کے حمایت کا مسئلہ کر والله لن يصلوا اليك بجمعهم حتى اوسد في التراب دفينا اللہ گندی بنمے امیہن گے ای جماعن ایم کوگن کلیفانا دما کریس تیمن فسکنڈ در گسم دان دین کلیفانا ایوس ودگول فوری کم دیوش قوم کو پرات ای برم مسئلہ کر اہنمس ایک بڑوں میک کفا متیر کفا اور اوتھن ای حقا باطل وہکرا منگڑ نتی امیہن کے احترام کرم امیہن کے میک کو متیر کن دیکم کے نورکا تیرے کن متانگا مؤلف رحمہ اللہ بیان کرا پر ای خواب فان انہوں گوئیں ای امیہن میک کفا متیر کفا امیہن کے گوئیں ای ایک کم کا بلاغتم کے نورکا تیرے کم بیگتم می بابو کا آگمن نینگی گچ افوق مؤلف رحمه الله قلنا فاني ديها ونفادا العاشرة ديها وني استدلال الجاهلية بذلك
jahiliyetuge usultan ei emihunge baatil aqeedaga macca dalilekkamuga neginegu kuri zamanuge jahili zamanuge mihungulun goen ei gotekkamuge emihun balagane timammen kaaba fa ngulun goe timammege bodun ngulun goen ei hujjatekkama dalilekkama emihun balagen balagat wa idha qila hum ittabi'u ma anzala Allah qalu bal nattabi'u ma alfayna alayhi aba'ana Allah baawale bitakicca iman warshe bune fi emihunge jawabaki adikiyet aharme iman wani egotekga aharmen kaaba fan tibba duggotugo maccas em Qur'an Allah subhanahu wa ta'ala ekama inzar devwa awalau kana aba'uhum la yaqiluna shay'an wa la yahtadun ebaminge kaaba fan nowe hiye evvesecche nudanna buddhi nukura tedumog liffa nuwa baikam aneki buddhi nek wisdom nek tedumog liffa nuwa baikum ga vi hindu ga wes kaaba fan tibi goten hiye tabawa ehma jahili zamanuge hujjen ei kaaba fan unu goy du kurave kanne armen zamanu su arum kaaba fan alakon kuramun gendiye takich armen feruni mitakicchen emi alakon kurati em armen se alakon kurani em emi jahiliyatu gosul tan odiye got kam algon men gosulaki ennu haggu ama algon men je yadi me dam ei algon men kiteme lobba amiha kolum gotekkam gawi namas algon men nakam haggu algon kul matiku faaroi maden e du kolla fahen dimalak nodeve الحادية عشر إقاروني الشاهد لكون الأعمال بالخواتيم لأنه لو قالها لنفعته بتاعك أول من عندن ديي ميها كنيمم ميها كعملته كأصله حقيقة كي أنا إم فهو كتو أنا كعملته كنيمم داغويك أي ميجي سوبكي لأنه لو قالها لنفعته eheni e kalima Abu Talib vidaloi nama Abu Talib faada kuri ekama em fahuwagut Abu Talib uri shirku mate horafa sem fahuwagut gawas shahada ki nama ek sawmun ene faada qur'anaka ek efan baswa bade ekot ehma muli hayang ekko ehen gotegga hutta senan igotugo matiga nimigen da goi ei ghost ekkam gawas adi rangal go ekkam gaines eikan insanaage amal tawga hagigat mihe war ragala sulhan ena messa marwa wagtu kafaru sedan emejam ena kurin kumul huri amal tage batil ena gaslu hagigat ki marwegen ediye goekkamu ga begenda hame gota insana haya war gosko besulda ena messa ena fahuwatu tawba islahu ejam ena gaslu hagigat ki ena egotu matiga nimigen diye goy ehma ekuramun diye hori ashirukegge nubakan ege gellum filagos la ilaha illallah e kalima emme fahuwagutu gas manfa kuris kan agum nenge hingeje me dehe kodeni miha ge aslu hagigata ki egotegge matiga miha duniyein wakiwegen da goikka rangalu kamugages nubakan gas ei miha ge hagigati Allah subhanahu wa taala miha baddal qurani egotegge matiga ena duniyein nikumegen da goi rangalu gota mulejjikam gawanama rangalu adi nubagote gossikam gawanama ei nuba mihekam ga فاها كروين الثانية عشر باروني التأمل في كبر هذه الشبهة في قلوب الضالين لأن في القصة أنهم لم يجادلوه إلا بها مع مبالغته صلى الله عليه وسلم وتكريره فلأجل عظمتها ووضوحها عندهم اختصروا عليها بتاع بيان كرا فماني mitanu agumana enge dehave visna fikuru kurimbe enge magufur difawa mihunge visnu ge mihunge fikuruga mikan olun arafe minbar ek mane ki tauhiduge makkama matuerikama shirukuge nurakka terikan agunmen teren magufur difawa mihunna olifawa minbar badehekot tauhid ki kobaka mege muhimmakam kiha minbar ekam ekam mahamemme shirkuge nurakka terikan bay mehna wani warbor olun araf ekam warnangal deh lianna fil qissati annahum lan yujadiluhu illa biha ma'a mubalaghatihi sallallahu alayhi wa sallam wa takriri eheni agumna wahaka engi bayan wegen diyei emihun ekamuga menuwi jadalen nukurek mane ki la ilaha illa Allah kiu ei emin jadal kurikam ekema anisko la ilaha illallah kiyas
emihunna imana war waadih war sagunmen terem ba emihunna ege maanata holifa shakkutaka shubha tawfadifawan shirka tauhid tafat algonmen terem ba emihunna kannege eka emihun ama ekani e kalima ameduge jadalu kuri egmane ke emihun nenge ehen kima aharmen mitibi gotum miha beruanek shirku go usul takum miha danek abdul muttalib ge millatum miha beruanek ehem me eti saaf ko waadih ko bayemmiyun hittoga shakkutaka shubhatan en erikamun abi namas ege maqsada ege muraduge saafkama sariyakan emihunna wani egife ema nabiy sallallahu alaihi wasallam takurar kurabbimas emihun jadalu kuramun diyai abdul muttalib ge millatum beruane tekama kambodwe fali ajli azamatiha ege matiwarikamai wa wuduhiha ege saafkama take indahum yaktasaru alaiha ege saaf sariyakama take man nabiy sallallahu alaihi wasallam hama ekani e kalimaya kurukurebbi itur waage nodakwa qul la ilaha illallah kiyasha hadis kureb egmane ki la ilaha illallah kiyasha ekefane hadis kurebu ekalege faanu la ilaha illallah kiyasha hadis kure basfulun ekalege faanu ge muradaki shiruku ge maana ge himene huriha takecch he inkar kon alokam huriha maana ge allah ikhlas teri kurunka emihun enge hame ekani dulum buna kalima ennu kongai ennu hame ekani dulum kalima ebunu ko bada masalek ekonge kalima ge dashuga midenne huriha maanai himene kama e kalime ki aqida ekkama ekmach miha kora amal ekkama allah subhanahu wa taala alukam ge huriha kama khalas kuranje kama alukam ge maana himene huriha kama ehem faratta ko nafi kuranje kam emihunna khudu kashore saaf ko enge ehem vegen emihun e kalima ki uma inkar kuri emihunge millatun emihunge berwana kenge hameken dulum kiyagene no ega aqida saaf ko soriya ko man nabiy sallallahu alaihi wasallam e kalima ge muradun e diwada gannawa e diwada gatun emihun kurimati ga saaf ko waadih ko fenna shoti e kalima emihun nenge hameken kalima nuke ennos mita molle rahimahullah dawan kurmani algon men tere way mihunna ege shubhat shakkutan arafe botege mane ki la ilaha illallah kiyagen islamun goto gole bay mihunna shirka tauhid ge tafatenne bay mihunna kufra islam ge tafatenne bay mihunna islamunna kafirun ge tafatenne islamun olenje gota kafirun olenje gota islam ge gota kafirun ge gota islam ge manhaja kafirun ge manhaja tauhid ge ahulwarin ge maga shirku ge ahulwarin ge maga ide tafat kuraka bay mihunna ge nege miha saaf kom bodko makka ge mushrikuna engun iros kuridu fila wawum dennevi molli rahimahullah bayan kurafani abu jahul bure enage islam kamuga wisnumuga dahur daraja ge mihaya malame hutte abu jahul ma boda benge kalima ge murad harma teren bay muslimun bure ei muslimun kalima kiyage gabru haran tawaf kurani en aduru bunani em farate kalokon kurani ekam abu jahul enge harma ge millatun beru haram me kura horiya mijanna horiya sakarate buttagare mule awlu nula veneke kalima kiyabi ehm algon men terem bay me onna e olifa odas ei warasa soriya maanen ekuleve kalime ehsa molle rahimahullah babu nimma wala babani foga denge nawafani ashara wana bab mibam ga bayan kurafani ma jaa babu ma jaa anna sababa kufr bani adam wa tarkihim lidinihim huwa al-ghuluw fi as-salihin adam ga darim magfurdum ge sabab adi adam ge darin emihunge deenum berum ge sawbaki emihunge deen dukal mo sawbaki deen dukolla magfuratin diumuge sawbaki adam ge darin huwal ghuluw fi salihin salih alunna meduga haddu fanaladim salih alunna lobi kurumuga haddu fanaladim ei adam dari magfuratum ge sawbaki em lobete izzatari akon midakkani adam ge darin ge muli nastu muli bashariyat muli insaniyat magfurate ge ndiya sabab muallif rahimahullah ma ekani emme kamaka einnani bayan korba al ghuluw fi salihin salih alunna meduga lobi ge haddu fanaladi emi mati kurma ma kurmuga haddu fanaladi e adam ge darin magfurati emi ge deen emi dokolli sawbaki ehem war nurka terikam ehem ma nabiy sallallahu alaihi wasallam edimala evves mihege vistun daan ulehen hiwaruga ma kurin edur bandu kuru ekere efana haggunun taarif kurabis wagutu ekolo itura visnaga duren nokuru
ما شاء الله وشئت كليغفان الله إراد كره بيقولك حديث كره دنيا إنكار كره أجعلتني لله نتن أهرنا الله يفدا كري أقول كرين دنيا مدينة مسلمون عندو كرا منافق نباكم سلام متكا هلا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم هنگار رسول الله صلى الله عليه وسلم استغاثاكم مددن إذن إهن دنيا مكيف حديث كره إنه لا يستغاث بي تبن كليغفان فراتكم نون مددن إذن وإنما يستغاث من الله أنكم الله حضرتنا مددن إذن එහෙම මේ මෙදන්න වල වාක්‍යකේ ආදම් ගදරි මග්ෆරතුන මෑගන සෞබකි සාලිහ් අලුන්නාමද වී ලෝබීග හද්දුෆාන අදියුම්කම් ගවීති ඒ මගම් මීහෙගේ විස්තුම් හිඟාදාන කොම්මෙ මගේ මා නබියා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් වනි ඒක මුලින්ලු වෙලා ඒ දොර්තබනි බන්දු කරව තෞහීදුගේ ඉන්ෆාර හිමාය කරව මට්ටක ශිර්කුගේ මගම් මීහා හිඟාදාන කමට්ටක එකහන විස්තුම් තක මීහා දුරු කරවා ෆෝන ඒ එකේෆා නෙගි වඩා ගන්නවා उम्मेतुगे इसमें इंसानों कुरीगा मगफरदुनी वैसे सौंका देम्मस मगफरदिगन दानी हम एगतिरिल्ला एम्मी बाबू को मुअल्लिफ रहमहुल्लाह वनी कमुगे मुहिम को खास को केनवाफ ए शिरकु गा अमल कम गवात अल गुलू फि सालिहीन सालिह अलुन्ना मेदुगा एमी हुगे लोबी गा हद्दु फाना दियुम एमी हुन्ना मेदुगा देखे देखमुगा हद्दु फाना दियुम सूरत निसा के सते के हद्दी एबनाय फुर्तम केनवाफ वनी بداوني وقول الله عز وجل الله سبحانه وتعالى وهي بسلوك أسوي يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إيه أهل كتاب النيم فتوك أهل النيم فتوك أهل متى مرادك اليهود والنصارى يهودين نصارى إمي هنك ما الله فبا ولمي إمي هنك أردن شريعة أبين يا أهل الكتاب فتوك أهل النيم لا تغلوا في دينكم تبامن الدين وتبامن حد فنا نداش ولا تقولوا على الله إلا الحق أدي حقنا بهم الله مدغ نبناش එමෙම දීනුක හද්දු ෆරානදී දීනුක අල්ලාහ් ශරෝ කුරා ෆනෙක්කන්ත දීන වෙද්දි අය දීනුක ශරෝ කුරා වරි බයකන්ත දීනුන් බේරුකුල් එම හද්දු ෆරාන දෙගත ඒ දීනුක නෙක්කම දීන වෙද්දුම දීනුක එක්කම දීනුන් උනිකුරුම මේ දෙගතුම ස්මිහ හද්දු ෆරානාලා අවගමන්තරේ හද්දු ෆරානාල මාන කුරණි අවගමන්තරේ මෙද මාන කුරවනි දීන උළුගේ හද්දු ෆරානාලු ඒ එමෙම අමිල් හද්දෙන්ගේ मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन्नतु के आसो एव्वस अमल मी कोग्गे मी हद्दु फाने नाला ए हद्दु बयान को देनी वेके इस्लामी इशारो का हिमेने कोम्मे कमे एकमे हुकुम एकमे के दर्जा का बला करना है देखो वाजिब कमे के दर्जा हराम कमे के दर्जा सुन्ने कमे के दर्जा मकरूह कमे के दर्जा हुद्द कमे के दर्जा का बला करने के ए हद्दु फाने वालों में नोगे ඒ ශරීය ඒ දීන් අල්ලාහ් බාවල් බයකන්ත වාජිබ් කර ඒ හොරිහා කම ආවම බලා ගන්න නේ වාජිබක් අදි බයකන්කන් හරාම් කරේ හරාම් කන්කන් ය හරාම් කන්කම බලා ගන්න ජේ කීත කුර්ආන ක සරීහ නස්සු मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन्नतुन साफ को कमें हराम कम बयान कुराफ ओब्बा अगुन में एकम कुरम बीमा ए हुद्द कम एकम क बलान कुरम दियामा इल्मोरे कोई हराम कम के बुनिया बुन में हद्दुफानाला हद्दु कनेले फोतु को बेन हराम कमेक हद्दु कनेले के नबी आगे सुन्नतु को बेन हराम कमेक ने बिज्जा मागो मिले का हत्ते न होदे एई फहनाला गंदा मीहा एई वाजिब कमे वाजिब नून कमेक कमगा देखुं कमगा वियस हराम कमे हराम नून कमेक कमगा देखुं कमगा वियस सुन्नते एई सुन्नते नून कमगा देखुं कमगा वियस अदि हुद्द कमे नून कमगा देखुं कमगा वियस एई कोम्मे हालते गावे सेवनी मैं अल्लाह एकलांग दीनुगा කඳ අලොවාවා ඉන් එකලංග හද්දු ෆානාලා ඉතුරු කුරියස් උනේ කුරියස් ඒ අල්ලාහ් වනි එකලංග දීන් ෆුරියම කරවා හැ මී හගියතු ගන්න නොරක්කාන්තේ මස්සලෙන් හද්දුග මස්සල මේ හද්දු ෆානායලොම් මේ දවගමන මේ කියාදෙනි ඉස්ලාමුන් නෝ කාෆර් මේ කියාදෙනි හද්දු ෆානායලොම් අවගොන් මේ ඉස්ලාම් වී කොන්කාර ඉස්ලාම් කමකට अलगुन में इस्लाम वी ए अकीदा आया ए शरीयत का हिमें ने कंकम काफरुन रुड़ियन इस्लामक अलगुन इस्लाम कमा में काफरुन रुहे नमा अलगुन कबूल कुर अकीदा में का गैर मुस्लिम हितु का रुहु एन्न अलगुन अकीदा रंगलन ए कुरान अल्लाह ताला बयान करे वलन तरदा अनकल यहूद वलन नसारा हत्ता तत्तबिअ मिल्लतहुम
යහූදීන් වෙස් නසාරා වෙස් කලේක ෆානක රුහි වඩේ නුගන්නවානේ කලේක ෆාන එමිහුන්ගේ මිල්ලත එමිහුන් ගොත තබාවෙජ්ජොම දාන්ත එහෙම අලගොන් මෙන් ඒච්චක ඊමාම් වේ අකීදා කි අලගොන් මෙන් යන් අමල කරන් අල්ලාහ් බාවලේ ශරියත හුරියා එච්ච කි ඒගේ මච්ච කාෆරුන් අදාවත්තර නෆරත් තර කරච්ච එහෙම අලගොන් මෙන් වේ ඉස්ලාම් ඒ ගෛරු මුස්ලිමුන් ලෝබිවා ඉස්ලාම් එක්කම ගා වෙජ්ජාම් ඒ ඉස්ලාම් නුන් අල්ලාහ් බාවලේ වේ අලගොන් මෙන් අල්ලාහ් බාවලේ ඉස්ලාම් දීන දෙකොළ හංගුරාම කරා ඉස්ලාම කලගොන් ඊමාම් ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا එමියුන් අබද හංගුරාම කරමුන්නේ දනි තිබෑමගේ දීනුන් තිබෑමෙන් ෆුරද්දා තිබෑමෙන් කාෆර් කරමට්ටක මිහරස් එමිහුන් එකම් වාණේ නම එහෙම් විමා ඉස්ලාම් එක ඉන් කනලු වාෆනි අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා රුහේ මිහක නූර්නස් නුර්හේ මිහක නූර්නස් එහෙම් අලගොන් මෙන්න ඉන් කියා දෙන් ජෙහෙනී කි ඉස්ලාම් දිනක අදාවත් රෙන්නු ඉන් ඔති අල්ලාහ් පොතුක බයන් කරවා e imam eduga miheku ruhun noruhun ei algon menge im badal kuran je halaten no ei adi ein kiya deka ehem miheku algon beermen nowane ei allah subhanahu wa taala in kana aluwa kan ekalaange alutakun insanun ulenje goen ekalaange wani kana aluwa de eya beeru wejja eneki haddu fanala fa mihe ebe sadaka deenuga onna kamek e onna gotak koggen kitemme waram miha kitemme ginasunnen amale kuriyes enwan haddu fanalu ebe sadek gagume egote e tasawwur koggenwan e wahulu kitabin haddu fanana diyei allah haram kore bikankan emen koramun diyei honirudu masifun haram kurima honirudu masanne ehema mastan ya masta bandu kuran daja ifatta bahata oni allah haram kora honidu masifun e diye masifaga noan em edu hada gotege masta daja bandu ko bahata aittu dosama mastanaga inunga dahil Allah urma saram korabima ein sarubi hadage teovik one aram urma hanne ek sarubi enno me hile fe badal kur haram che halal che haram adi mi babu ka molle rahimahullah bayan kora fa faden man Allah fanu waliyun salih taqwagarna meduga haddu fanala di وقالت اليهود عزير ابن الله يهود بن عزير الله دركل عزير کی تورات گلی دیفون فهم تورات مهن لیدین بفله එක එහෙම බොණි කීගේ عزير الله දරිකල කරන තවරාත් අනු ගෙන්නා කරන්නේ කියන්නේ وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله نصارى بني مسيح عيسى عليه السلام الله دරිකල එහෙම මගුෆරද මොක මෑගන් අසාසියවති එක්කල صالح වලිය තක්වා වරින් නාමෙ හද්දු ෆානලා දෙ ලෝබි ඒ සම්පිරගෙන් යහූදීන්ගේ මිල්ලෙන් ශිර්කද්දී Allah meduga haggunum bahebbuni wala taqulu ala Allah illa alhaq haqkunum bahen Allah medu nubunas Allah darikal kuwa kubunum ei haggunum bah Quran Allah subhanahu wa taala ei waran nurakkateri bodu bahekkam ga bayan quraban e bahekke sobun udtaka bima farbataka huriyache fulful wegen dawar bahek تكاد السماوات والارض يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا ودتك بن فنفن وحلاقين فربات فنفن وجن داور واهكيك أي أن دعوا للرحمن ولدا رحمن وأنت إلهك ذلك لك وافا بنوني قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد الله يكونت إله الصمد وأنت فرات إله مريا فرات بينه إله إن بسراتك حاجات تري ودي جنوه لم يلد إله ذلك لك نوه ولم يولد إله وهم فراتك وفهم ذجنوه ولم يكن له كفوا أحد إكلامه إفت بسراتنا إم بما الله ذلك لك واقم بنون أي إفراتك مدوغا لوبي غدفانا على ديوم ما تكرم أما يا كوي الله بنوه علم كان الله بنوه حق بنوم باين هم القرآن الله أنبابون يا أهل الكتاب يا أهل كتاب النبي لا تغلوا في دينكم تبامن دين هدفان نداش ولا تقولوا على الله الا الحق ادي حق بهم منوي الله مدغا تبامهم نبراش ان ايتك الله سبحانه وتعالى قرافوني مياتك فهد باب انما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله دنيا تفسير قرآن انما المسيح عيسى عليه السلام المسيح وكان كشوري رسول الله الله رسولك كمك مريم فان ذلكن عيسى فان واكن كشوري رسولك كمك اي ذلك لنون وكلمته القاها الى مريم
ei Allah subhanahu wa taala maryam gufana devve ilahu ge kalima fule kobata kalima fule murad ilmur midaloni ei adam alayhis salam Allah subhanahu wa taala ufeddevi Allah ge akkodu Isa alayhis salam ei bappe nati Allah ufeddevi insan ekam ufeddevu man awulun balafiyam Allah ge amur fula balafiyam Isa gufana ufeddevu meke Adam fana ufeddevu meke hamen hamai inna mathala Isa inda Allah kamathali Adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun Allah hadratuga Isa gufana Adam fana misalaki Isa fana misal kamathali Adam fana misal خلقه من تراب آدم فانو فدي ماشين ثم قال له كن دين الله وهي كرب إنسانك واشي فيكون إنسان فريق إنسانك بي اهم بما عيسى عليه السلام الله سبحانه وتعالى وهي كرب مريم غفانو رحيمو عيسى غفانو غربغتما එකලාංග وهي كرب امر فلوك كلمه فلوي එකලාංග بس فل اهم එකම් වාෂි عيسى عليه السلام උපදේශ كن එකලාංග وهي كرب كلمه فل اهم ඉත බයන් කරම وكلمته إله كلمه فل වාෂි وهي كرب كلمه القاها الى مريم غفانا එකලාංග ෆොනුවෙවි إله كلمه فل ඒගොත එක නියාකෝ නිම්මෙ එක එහෙම ඒකී දදිකර නුනේ وهي كربن وروح من ادي එකලාංග උෆෙද්දේ ෆුරානත උතරෙන් ෆුරානේ කේ عيسى غفاනේ وروح من وريها روح كيس الله تعالى وبداب روح ඒකතරෙන් روح عيسى عليه السلام روح كيس قرآن كيس එම්බිම عيسى ගෆානෝ එයි අල්ලාහ් දරිකලකේ බොනි බොනුන් එයි අහුලු කිතාබෙන් එමෙහුගේ දීනුගා හද්දුෆාන අදියුකම සිවකුරාෆෙවන් අදි එයි අල්ලාහ් මෙදුගා එංගිගෙන්නවා බහෙක් අල්ලාහ්න් එමෙහු බොනිකම කුර්ආන් ගස්ල කරවා එම්බිම එමෙහු මග්ෆිරත් දෙකෙන් දියයි සාලිහ් වලියුනා මෙදුගා ලෝබීග හද්දුෆාන සීසා ෆාන දෙකේ වේ ලෝබි දමුන් ගෝ සීසා ෆාන අල්ලාහ් දරිකලක ඉලාහිගේ දරජෙදී ادي الهي كبن ان الله ثالث ثلاثه من بني لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه كافروا من بني الله اي تين فراتكم وفدفاوا افرات تين كونت فراتم افرات ثالث ثلاثه تين فراتك افرات الله الفراتك عيسى عليه السلام لكم ام اله تين تصور تين فراتك بإمام එකම ඉලාහකින් ඉලාහකියම එමෙන්න කන්නේ එමෙන්න ෆාදිරින් නම සිත හමජස්සක් ඒ ඉලාහුගේ එකෙච්ච කහද එහෙන් ඉලාහ කලකම් කරේ කන් එකම ඉලාහුගේ දෙරේගේ බහිම නනක තින් ඉලාහ එහෙම ඒති ඒ එම්මෙ ඔළුන් වරා මස්සල එමෙන්න දෙකොළ ජස්සන් නේගේ මස්සල යහුද් නසාරන්න ඒවාහක විස්නා දෙකන්නේ මොනවා ඒවා නුදක්කස් එකම එම්මෙ මුහිම්ම මස්සල මේ අකීදා Allah ama dengen jengwe saafar namona ne mei haddufan adimkumga kitu qur'anu Allah subhanahu wa ta'ala wahi qur'af en ayati wahi qur'af mal masih ibn maryam illa rasulun qad khalat min qablihi rusul maryam gufanu darikalun masih isa alayhi salam nuwe rasul ekkam ga menuwe qad khalat min qablihi rusul ekade ifan ga kurimbes rasul bekalun wani wadagam එම ආකම වෙස්නුගේ රසූලුන් ෆොණු එක එපාණකේ රසූලෙක් කුරින්ගම අල්ලාහ් ෆොණුගේ රසූලුන් ෆද ව උම්මුහු සිද්දීකා එක එපාණ අම්මා ෆුලකේ සිද්දීකා තෙදුවරි කාන යකුලානි තාම් දෙමිහුන්නගේ ස්කාබේ වලුන මිහුන් නෙග්මානගේ ඉලාහුන්තකම් ගසිවතකේ මොන බයනුම මොන එක මරියම් ෆාණකේ ඉලාහි එමෙහුන් ගබෝ කරාවතු ඊසා අලයිහිස්සලාම් කේ ඉලාහි එමෙහුන් ගබෝ කරාවතු මේ මෙංගෝ සිලාහුන්තකම් ඒකි ඵලඵලිය බහාගේ ආගමන් terek medu nasraniyat mifatrone namas dobat izzetere akho medu duniyega algon men nasraniyat anwata christianity me duniyega me holiu hasaka holango gawmata nisbe korar medu holango gawmtoga me hedi bodum anna aqida ki nasara aqida no medu holango ga ufedum anna aqida ki la diniyatu aqida ilahi gabun nukum aqida mulhidun aqida එව්ස් ඉලාහක ඊමාන් නුමග අකීදා මෙද යුරෝප්පුග මච්චක් කුරියරම ගන එව්ස් ඉලාහ එමිහුන් අගොන් මෙන් නසාරාන් කේස් මුන එමිහුන් අමිල්ලිය නමුග ගොතුන් ක්‍රිස්තියානිටි නිස්බ වියස් එමිහුන් අකීදා මෙද බිනාවම එන්නනි එව්ස් දීනෙක් ගබෝ නුකරුම සෙකියුලා විශ්නුමක මච්ච මෙද යුරෝප් තරබියතම ගන ඉස්ලාම් නෝන් හැම්මේ
එන්නමස් ඉස්ලාම් යුරෝපුග ෆෙතුරෙගෙන් දනි යුරෝපුග අහුලවරෙන් කම්බෝඩෝ අමින්බරක් අවුමන මෙහාර මිදිමාගුනේ හාදිසාත මන් නබියා සල්ලල්ලාහු කාටෝන කුරෙහුම් එක එපාන ශක්සියත අබහුම් එක එපාන ෆරස්සාරකු මලාමක් කරු මන් නබියා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් ගේ අස්සාබේ කලුන්ගේ zamaanu ගේ එක එපාන හයාප්පුළු ගාස් ખાસක හංගුරාමේගේ حالتෙග්ගා මුස්ලිමුන්නා මුෂ්රිකුන්නා දෙමෙදුගා හංගුරාමගේ මෑදානගේ බද්දලුවේ නොත රටෙන් හිසෝරකොග්ගෙන් තිබ්බා වෙස් අදාවත්තරින්ගේ ෆරාතු සීදා එක දෙපානගේ zaat ෆුලන් එච්චියකොම් ෆෂාෆියම් අස්සාබේ කලුන් එගි වඩා ගන්නවා එමෙහුම් බලිය හලාකුමගේ වගුතු ඇස් ගැබ්වෙච්ච ඒ නස්රුගේ අලාමාතේ සහාබින් ඉතරේ එගි වඩා ගන්නවා එක එපාන දිමේ ෆරස්සාන කරම් ෆෂාෆියම් එබෙග්ගේ හලාකු ඒ සාබුන් වදි කාරේම adi ebege macce muslimuge nasru hodumuge wagutu gaabejje kan sahabin deke wada gannawa ebe hidalon timammen deke me adawattene ekay paana de echi gon parapiya e samferigen demma ginere nuwanake e rashen harmuge ammache fatawegen asane ehma nasruge alamate ei nasru annane kihinekkame kongota konkam adi bayko halaku edane kihinekkame agumna kannek Allah subhanahu wa ta'ala Quran wa hikran inna kafaynakal mustahzi'in ಫುರಸ್ಸಾರ ಕುರ ಮೀಹುಂಗ ಫುರಸ್ಸಾರ ರಕ್ಕಾತರಿ ಕುರಮ ತಿಮಂ ಇಲಾಹ ಬುಜೋಡಿಗೆ ಬೇಕಲೇಫಾನ್ ವಲ್ಲಾಹು ಯಅಸಿಮುಕ ಮಿನನ್ ನಾಸ್ ಮಿಸ್ತಂ ಕಿಬಾನ್ ಕಲೇಫಾನ್ ಅಲ್ಲಾಹ್ ರಕ್ಕಾತರಿ ಕೊದ್ದೆಬಾನೆ ಏ ಅಲ್ಲಾಹ್ ತಾಲ ಉಫಲ್ಲಾ ಬೈ ಜಿಮ್ಮಾಯ್ ಏ ಕುರಿ ಏಕೇಫಾನ್ ಗರಿಹುಗ ತಿಬೆ ಬಾಡಿ ಗಾರ್ಡನ್ಸ್ ಹಜಿಫಾರ್ ವರಿಮೆಸ್ ಏಕಮಗೋ ವಲ್ಲಾಹು ಯಅಸಿಮುಕ ಮಿನನ್ ನಾಸ್ ಮಿ ಆಯನ್ ಅಲ್ಲಾಹ್ ತಾಲ ಬಾವ ಲೆವ್ವಿ ಮೇಕೇಫಾನ್ ನಿಕ್ಮ ವಡಾಗೆ ಹದಿಸ್ ಕುರವೆ timan kale fan himaya ko rakka teri ko devana ke qur'an ma ay bawala fi aw hatiyar ipan ge badana fonuwad islam fik ei qur'an amuras embegen gaur muslim tin bamme bunufave kiri to qur'an ge ekere fan amillen hadagen gena echin nama ekay fan hasifara werin ge ko fonuwan ulan ei ilahu bawale vecchi ka khud ekay fan qabul kurabati ekay fan hasifara werin ge fonuwale vi den timanne ge bes gelme mihen udeve amillen hadachi vijjam engene tan rakka quran farate nek ema khud ekayfano e gene qur'ana ki ilahi fotekkum ga alamaten ei enurakka teri halatu gas makka ga mushrikun tafaad dimalun jasuskum munafiq ekayfan gatul kur masay kurum danikobes qur'an ga ayen yama em fono wale bege e khud ekayfan qabul kurbe allah himay qur'an ehem allah subhanahu wa ta'ala ekayfan ga namfulu wani matveri kurabba qur'an ga allah kurabani wa rafa'na laka dhikra timon ilahu kalefan ga namfulu matveri kurabwime duniyage evves kankola insanu ga wujud etenega komme tanege ekayfan namfulu wani ufuli duwala ku fasfar bangi ekayfan namfulu ufuli insani wujud wa komme tene ekayfan namfulu wani li emihun hituga emihun ga kalimatoga emihun ga bangi ga emihun ga tafaat munasabat tawga hamd salawat ekayfan nukiyewe khutba enufet kaavenyen nukura ebbes dini muamalat ekayfa namfulu nugane nuke ehme ekayfa namfulu allah wani ufullawa adi mihen dimama komme halategga ekayfa nuge mi shuhrat ekayfa nuge nan allah maturi kuraf mis mihun muli duniyage media ga ekayfa dekola baha dekuni me ekayfa ki kaakuto mi hodam masekuru natija ka vegendani ekayfa na deterege mihun edakka wahake ki teduwaga nunkama aharmen echen netigen hodam mule hidayatuga nabiyya kam istakuna faalo etebbe islam ei allah subhanahu wa ta'ala namful matere kurala gotege adi ekam ga nikumbe ko allah kum naskutum halak nikamat kor ehna insan usulukum belis ballawa duniyege timba ko ebba duniyege abadige timba ko ebba mehun gabulu kur aqida ke fursa rakurum ke kum manen goti insani haysitukum belis kum manen got ekay fan duniyege honne wekinu adi emihunge insani usulukum beliyes emihunge engule mingonu takum beliyes ebbes usulen hamenne ehna allah subhanahu wa ta'ala kuma shikmataka kuma kamesikalange minbar korban ema lobati zitre hom emihunge me do argument terega amuko waragena mihunda kana islam mistakun terege feturigen gossawani kandige baronne suwada kimedu kandiyoti kaaku atuga he islami dawlatu wa kandiyogen islamunge dashuga kayur muslimun tibegen kontaaku e muslimun islam dina wanna majbur korabundani miedu kandiyoti emihungatu miedu media oti emihungatu sauis kadu islam dinuge nubakam ge wahake harukashkam ge wahake anhenun haggutan nigulagen faakam ge wahake aniya ge wahake emihunge media takon sauis kadu patro meda danikon emihunge gawmuge tere
an henun islam dinawani kon kandiyege baru dakkagen he e mujtama toga islam hun ei medo eya dekola fursara kore malama korevi emi hunnan nurakkara kurimati wanje halakkamu engi hore mujtama toga islam wani kon kandiyege baru dakkagen he suwaraki koba e kandime emi hun e fatura uriya khabarotake tereng emi hun ge mi hun islam begen islam ge tere wanna mageda em kon kala dine kon kinen insanage hin islam dimi fata kuran eha waran islam dina dekola bodete report tan hadagen tafas hisab ta kiyagen us emihun hituriya echen islam dina kiyagen photo dakkagen bir dakkagen darwas allah subhanahu wa taala hidayat insana hitabanna ka hore no kore besmi sida hitabani mege mikan aran gellige mi hoda echge mikan aranna hingama juma aram hoda den aran berris kala aqida e wannana man nabiy sallallahu alaihi wasallam qur'an fa zamana gas tiban kaleka faanuge mi deen wannane komme kahala geb visrana utta simen dija uttas adi machine hada photos tiban ka efanuge mi deen wannane komme tanakapis rohe miyego nurhunas izzetirege izzeta nikamati miyege nikamati kama ekwas tiban e kaleka efanuge mi deen forane komme bimakapis eti wannan ekam horohen nere anek kolon algon men islam deena dekolon emme bodak mihun dakka wahake islam deenuga ekakavvare gina aminna kaamane kurum hudda kore fe wahake kiniyadu ei islamun ginawumuge maaganu sababe Europe pawtum emihun tibeni dederin tindarin darin gina faraka bappe ennegen mamme ennegen emihun mulene komme senka tantane ekam muslimun emihunga aulad akudin nuakudin emme amba kuttas bagen gule adi demin tingamin tibijjam komme tiris kudin bagen gule kine muslimun community bodu egenda isa hitaku emihun ebuna votla nizamum muslimun kamyab qur'an muslimun barabar medenne vehin emihunge intaj ufeddumuge ba kuriya genda ko mene komme muslimu kadaren haddaren emihun mutiben darenne gene far darin tibes barana be mutiben ngelli be naslu oli be algon men kunika veddan den algon men kiya den ekum kine menu bappes nege amerika ga abadi 40% harandare ei mujtama wegge den kine to nagahatta ehem awum danna wahke ki komme kamegga sunan heve Allah subhanahu wa ta'ala ehyo irada qurbane ehyo irada qurbi annane ekalaanga deena ekalaanga nabiyya sallallahu alaihi wasallam nasr devane ekalaanga wani e namfulu maturi qurbaba kuriya gotokum bes e namfulu muturu kame nanna efog muallif rahimahullah genna afani wa fi sahih an ibn abbas radiyallahu anhuma sahih bukhari abdullah ibn abbas kiban riwayat pawe وقالوا لا تذرن آلهتكم امهم بنية تبامهم إلههم تبامهم دون كراش تبامهم إلههم دون كراش ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا سورة الجن تيبسونا جن سورة تيبسونا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا فتوى اللي فيني الله أعلم أدمي كلام إلههم تدون كراشه أدي إلههم جميعهم قبول كرا إلههم كتريك دم متى بيان كف متبي نون كفانو قوم جميعهم إلههم كم كبلاغ ألوكم كرا من ديا صالح ألون ننت متى بيان كف أي ود سواع يغوث يعوق نسر مي بيبي فلونكي نو غفان قوم صالح على امبيما اي بيبي فلون نا ميدوغا اي قوم غا اهلورين لوبي غا حدفان على غس اي بيبي فلونغي مقام تفاه كوري هندان كورمغوت فاه كوري ام فونغاس اخر نتيجه كلين دي علوكم كور بدال ابن عباس رضي الله عنه بدالوني قال هذه أسماء رجال صالحين مي صالح على تكونك ننتكك من قوم نوح غفان قوم فلما هلكوا ابن أبها ربيما أوحى الشيطان إلى قومهم شيطان أمهم قوم مي وسواس دني أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا ابن يشيد ولكن تبوا مجلس تكوكا فاهاكو تنتم بنا كراش أما سيت تامن نمس كم سؤال إيش جاه تنتم فاها كراش
ei furtama nabi kan mekone konkama gattaka furtama qur'an mehuna shaytana ko deni emihunge salih taqwa werinne emihunge tantam faaha kurima emihunge hayatun ibrel libi taqwa verikam gitur magakabbe aharmen hayaga segutuga sida kurumuge wasiletaka ekam begin gada ema faaha ko agumantere mehar mehda abud stantangen ada marit ko batta apna tabad binatan ada goskolakun en me ilmu fida gos mihunge jaharat tiradiyama dengas bonane shaytana bonane humitan bonane qur'an allah subhanahu wa ta'ala bayan qura fewa bas النوم سورة يوسف وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونصر نوم سورة يوسف نعم كتبه أو نين علماء اللي يفهم إفوق بيان مي حديث بيان مي ابن عباس رضي الله عنه بدال فوني شيطان أيمهن بنية بتنتم فاه كراش وسموها بأسمائهم أدي فاه كران جي علامتك إبى فلون نان كياش كم متاعكو مجلس کا إنما تانيك اتجاه فاه کو فتاعك إبى فلون نان لياش فاه كوان مي مينا ميك مقام أو مثل كوري موري ولي بريك مقام تفاد مقام تيم فاه كراش ففعلوا دين إمه يكو تعمل كوري ولم تعبد إذا كنت علوك من كوري هم يكن هوري كينة فرت مرحلة إبى فلون نشين دودا كن تبوا مجلس تفاه كوري بيتنترو إبى فلون نانتجي نيمون إيش أتوانا ورا كردانا مه مغفرت أوسر أنو كنا يا تجربة هنا تو آدم عليه السلام فريق مس دنيا كتن أهر وندعه إنه الإنسان مغفرت دون تجربة همين أنو كنا علوكم كورا شو يوان تكي توحيد كتيبه كلية كتكيا إم فراد علوكم كورا ربنا منودا إم كورا كورا كجس إميهم هيوكم أكمل كهيوا دمالهم يانن إميهم بيروان تقوى وريما إهم تقوى ورينك zikura ako heomi hunna molmi hunge zikura ga emihum handan kurma ei kiyaritika kya molokama emihum visnum balabi ei heoboy ko beenum wanata heoboy ge zikura ako em zikura akurum heokam batta pamal kon kural em furto marwala walam tu'bad etake chalokam ennu koy hatta idha halaka ulaik den ekkala bina ko fa nanle alukon ko tibi jilu ala ko di ekmane kemi marwegen di jil ekkon netigen di kitam ahara ka kitam me ahara ge ekmane jil netigen dane kiha doy ekmane ke bina kuri emmen marwe di ifara kan ekaka fo aneko gen zaman dawron gos miharu nek ekkala echi bina kuri ro eero gati be evs biyo gemme ejil ekko diyama wanusiya ilmu handanati diyama egmane ki tauhid ekkon neti gos tauhid ge ilmu filagos shirka tauhid wakikuranne mihunge terege jahilu kan amuyo obidat eteke chalokon kuran fresh ehmegen islam dinuga sura hoduma sura bettuma sura kurama michi manakura ihumburane eteke chalokon menno kurennu alkon kurane konto kombagutege awum nengechi awum amille mehen hadala maqamta dos kolokon ayamadu khasa nazar ko awum deken ei darbes photo onavench ei tantal muqaddas khasa karamaten ebade ei me waki bayge handano ge hedi furitant shahidun ge handano ge hedi furitant dinattaka qurban be mihunge maqam tan ehonan e maqam taka wada awum hittoga khasa nazarakum dekem feshun eti shirkuge feshun as ei sabun ferigen damun bas eba fina diya den shaytana emena angani kalem kaaba fa gastu mitege chalkom ko mulune mitege tera qurban ko nadurubune mihen mulune kaaba fa e onnan fennams ei samberigen ei chalkom koramundi bidala anushiyal ilm obedat ilmu hadanati diyama hisabun ferigen etege alkom koravigen diye ei mi hadisa gulegen ibn abbas radiyallahu anhuma bidala bas qala ibn qayyim rahimahullah ibn qayyim rahimahullah basfur den genwa kon bidala قال غير واحد من السلف سلفون يتبيك ودالو فاوي لما ماتوا عكفوا على قبورهم एमिहुं मारवा दियोमुं एमिहुं के कब्र कारी की एतिकाफ तिबेन फेशी एतिकाफ के माने की एतंतन गस्तु को गेंगो सेतंता का तिबेन फेशी ए मजलिस तक कारी एबे पुं ते मजलिस तक कारी गस्तु को गें दुरुम मिहुं एस एतंतरो का मिहुं एशीने एतंतन ए बरकान हासिल को मट्टका तिबे तनेक्कम गाय मिस्कित के एतिकाफ तिबे
إتا كاري غاس تبن فش عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيل دين يبيفلون سورة كرهية أنا كيك سورة هدية سورة بدو إيه مانك بدو هدية إيكم يبيفلون سورة ثم صوروا تماثيل ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم دين يميهم زمان ديغوغن ديام دين يميهم علىكم كري أي فرتمانا تنوغا مي فاهكو فننجام دين يميهم إتن تنو دستكو كياس تبين في ركوف اعتكاف كرم في دين يميهم بدو هدي يميهم سورة دين يميهم علىكم كري أي كيتم آخر دين يميهم سيفوا دين churu ei duniya ga budan alkom kuram feshigen diye goy agon teren bayin hindu diinu ga ahulwarin agonas miyak jadal kuri hindu agon school teacher ka asur mi ena buni duniya ga emme muskul emme qadimi deenaki budu deen hindu deen islam deen aki war fawge chitemen kabukra makka ku fedunu chemen bon islam deen ekam islam ei adam alayhis salam duniya fono bidum ferigen islam way ये अल्लाह गुस्सा वड़के बदींगे क्या मैं इंगे गुंग आदम फाना सेंगे शरीयत मैं इस्लाम ये वो मैं मिकिया है मैं सोशल स्टडीज किया था राज्य में स्कूल तो बस ये भी होंगे कॉन्सेप्ट लिए फोना क्रिश्चियनिटी के बाने के ईसा यहूदियत के बाने के मूसा इस्लाम के बाने के मोहम्मद किया था नहीं गैर मुस्लिम इन्हों मालूम दरने किया था नहीं चाहिए एक माने के इस्लाम व समा यहूदी में क्रिश्चियनिटी वस इन्हों अमिल्लें हदाफ में चिंग एक बाने की ईसा किया नसारा में यहूदी के बाने की मूसा किया में देंगे का फिर तारीख उस मीन सेंचुरी को फिर पाएंगे चिंग यहूदियत मीन आहारा को फिर नसारा मीन आहारा को फिर मक्का के इस्लाम दिन फिर एक बाने की मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मीन नो मस्त इस्लाम ए एम फुरतम अल्लाह ताला दुनिया के इंसान अले भी इस्लाम दिन आदम फान की मुस्लिम नूह अलैहिस्सलाम मुस्लिम मूसा गवान मुस्लिम इब्राहिम अलैहिस्सलाम मुस्लिम एम हुरिया रसूल बेकम नके एदीने गावलवरी एदीने मियो अमिल्लें हदाय मुले चिंग मुले हेम कमेंगे हम ए इस्लाम ए एदीने गावलवरी बाई एमा एम्मे कदीमी दीने की बुद्धिज्म नो अदि हिंदुइज्म नो बुदा अगुन कुरमेन बुदा अगुन फेरोने मिसाम फिर ए कुरी गोती तौहीद ए कुरी मियो नुदने अल्लाह नो फरात अगुन कुरे ओन्न कमे काक नुदने बिमुगा शिरुके नोवे इमे वननि तौहीद एमेंगे फितरत को मच्च मिहुन तिब्बा एमीहुम मगफुर एमीहुम अवहार वेगे सालिह अलों अवहार वेगे दियाम एमीहुन्ना मेदुगा मीहुन देखुनु लोबीगे नुरक्कातिर अकीदागे सब बिम्मतीगा एम्मे फुरता शिरुकु फेशिगेन दी बुदन अलकुन कुरवेगेन दी එහෙම්මගේ මුල්ලිෆ් රහිමහුල්ලාහ් බාබුගේ සුරුඛිගේ බයන් කරවන ඉන්සානුන් එමෙහිගේ දීන් දූක එමෙහි මග්ෆිරතුමුගේ සබබකි සාලිහ් අරුන්නා මෙදුගා ලෝබීගේ හද්දු ෆානා දියුබේ ඉන්සාබුන් ෆෙරිගෙන් බිමුගා ಶಿರುಕು ෆෙරිබාවන් එම්බර නුරකාතරිකම් තෞහීදුක මතේගේ ඉන්සානි නස්ලු දෙමිගෙන් අන්න මගොස් එමෙ ෆුර්තමයි තෞහීදුන් කහාගෙන් ගොස් බුදන් අල්කොන් කුරම් බිමුගා ෆෙරුණු මෑගන සෝබකි සාලිහ් අරුන්නා මෙදුගා ලෝබීගේ හද්දු ෆානාලා ගොස් එමෙන තාරීෆ් කරුමුගා हद्दु फराना गुस एमियों के मकाम तफाह को गए दिन बुदु हदागिन एम फेरुमा की को बात फेरुमा की लोबी का हद्दु फराना दियो ऐसा मागुन फिरा गए कुरकुला निरात करे मादमारे मगरिब नमाज फहोगा और मेंगे दरुस इंशाअल्लाह ना हदा सुब्हानकल्लाह बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक व जज़ाकुमुल्लाहु खैरा वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।